leboa ka lebitso le matla la Morena Jesu Kriste wa Nazareta ena e leng tsela nnete le bophelo le hlasedi le kganya Morena Modimo Jehova qalo qetello alpha omega mphatlhatsa ena ntlameso botle ba kgalaelo radima ka so Emmanuel modisa ya moleng ntatalo mahodimo re a o leboa jwalo ka re kopane mona le baruti baholo bahlanka batjha bana ba Sonta sekolo re rapela maripimo a lokileng gore mosebetsi ona o tsamaye hantle ka thaka ka thello o re hlonafatse re sireletse ka baka la lebitso la Morena Jesu ka matla mo yo gabalela re ba le bona ba leetong la go tla re ba rapela le bona ba tsebe gore ba nkena mo gago Jehova hlonafatsa Morena Modimo ka lebitso le matla la Morena Jesu hallelujah amen. What a way to start our program. Met die opening gaan ons vir Romeo. Ek vra verskoning vandag as ek surname toch verkeerd roep. My surname is Magic, as ons van die Engelse mense. Kalaute, Romeo Kalaute. Sê kom recht. Kalaute vra vir ons oop verwelkoming en opening. My oor en vryheid nog nie loop hier. We will need you guys so much today. We will need you guys. I can't see them, maar julle kan nou verredig zijn. Verwelkoming, Romeo. Oh, je zegt adressie. Goedemiddag allemaal. Is misschien Mike gewoon. Nou, mijn werk wat ik gevraagd is om te doen is een groot werk eigenlijk. Dat is niet makkelijk hier niet. Maar namens Maurice himself en Maurice Salwe School Enrichment Program. Van ons allemaal welkom
by die eerste Community Awards van Jacobsdal. Ek dink ons lewe in 'n tyd in waar ons vergeet om mekaar te kan acknowledge vir die goeie dinge wat ons doen. Ons vergeet om te acknowledge wanneer iemand goed is in wat ook al het is. So die idee is 'n goeie idee en is 'n goeie begin. Ons het hiccups hier en daar. Soos die program director gevra het, wees maar geduldig en wees maar saam met ons. Ons wil allemaal hartelijk welkom. Al die nominees, al die mense wat tickets gekoop het net om te kom sien, om te kom appreciate. Al as jy nie genomineerd, jy waardeer die goedheid van ander mense. So, welkom vir allemaal. Voel thuis, wanneer het gesing word, kom ons sing saam. En wanneer iemand wen, nominees, ek weet, ons 3 is genomineerd, maar net 1 kan wen. Maar just by being nominated, you have won already. Ek dink, julle moet julle self aan het laat gee. So die baie kritiek beslag neem Maurice het my ook gevra om die orde te doen. Soos ek sê, ons het hiccups. Ons sal aangaan met die program, daar waar ons goed gaan. Hier en daar sukkel ons, ek dink. Die orde is maar net dat die nominees se name sal geroep word en waar jy is, sal jy maar net staan al 3. En dan die wenner sal na vore toe kom om die award te kom ontvang. En dan maar net, omdat ons tyd laat begin het, wees maar bietjie kort in jou toespraak. Kom ons sê 'n minuut, net om die mense dankie te sê wat vir jou gewoud het. Dan dit sal alwees welkom, geniet die jaar. Dankie. Dankie meneer Kalaute. Niet te many, my Afrikaans is very bad. My Afrikaans is very bad. We officially started with our show. So wat vandaag gebeur is, we have winners. We don't say you're a loser. We have winners. So ons gaan hierdie trophies uitreik, but also as the nominees, you guys are going to get certificates, but afterwards. En as vandag jy nie hierdie kry nie, bedoel jy is jy goed in wat jy doen nie. I think, hoe sê jy? Dankie. So, I see we are ons is bykie baie agter met tyd en ons program is bietjie opgemors, but because we have talented people in the house, we will ask Shannon, ons kom lees net so 'n paar songs, and then we will officially start with our award presentation. Siobhan, koor julle stadig. Nee. Shannon, kom skat.